Pemirsa ring sejeroning meriahang pikeling Maulidan tanggal 16 September kemargiang mekudang-kudang acara ngawit saking pawai ta'aruf kantos megibung ring Masjid Kuna Keramat Singaraja. Tradisi puniki Raja kemargiang nyabran warsa oleh kerama ring Kelurahan Kampung Kajanan Singaraja. Sile tunggil parikrama sani raja kemargiang ring masjid pinilingsi ring Singaraja inucap tios pawai mewah makudang-kudang lomba islami inggi punika magibung para pemilit ngawantuk kelompok kutus kantos dasa diri antuk daging ajengan inggi punika nasi kuning mewah ayam bumbu, ayam mesere, telur, sambal, turmaning urap kacang toge. Tradisi magibung kemargiang nyabran pikeling maulid di Masjid Kuna Singaraja sani kerawin oleh penyatusan kerama kajanan miwah sawetara undangan. Ringgalah inucap talerau Dandim 1609 Buleleng Letkol Kavaleri Angga Nurdiana saha Wakapolres Buleleng Kompol Pudin Ismail. Yusri Yuli, Bali TV.